Hej alle sammen, vi vil gerne vise jer om internettets regler og hvor farligt det kan være, og hvor meget man skal passe på. Håber at I kan lide filmen. Her er Laura og Maiken. Maiken tænker sig godt om, mens Laura tænker sig knap så godt om. Begge to er 11 år. Struggling life, ready for your trouble and a couple of bites. Why don't you stay over here and keep me up in the night? And when you're coming in here. Hej, jeg er en dreng på 14 år. Jeg er lige flyttet til byen og vil gerne have nogle nye venner. Skal vi mødes? Hej og nej. Hvad? Hvorfor? Fordi jeg er ansvarlig på nettet. Nå, men ses. Taber. Hvorfor er du så dum? Besked kunne ikke sendes. Det kan vi godt. Living in a bubble, we ain't struggling life. Ready for your trouble and a couple of bites. Why don't you stay over here and keep me up in the night? And when you're coming in here. Fedt. Hvornår kan vi mødes? I parken i morgen. Jeps. Ses. Stay over here and keep me up in the night. And when you're coming in here. Everybody was kung fu fighting.